Abantu abari kurenga omuri 200 nibo betabire omu mushomo ogubire kutebeekanisibwa ba Global Paints na n'ekigendererwa ekyokushomesa abasiigi b'erangi nk'oku biine kwetwaza. Omusomo gwaffe twagutegeze ku ADIF okulaba nga twongera okuddamu okunyweza Oluganda, okwebaza abantu abakozesa langi yaffe, abasitookinga langi yaffe, okubasomesa ku bipya n'okwongera okubabangula. Abantu baffe mu bintu yadde tuli basolooza, naye tufuba nnyo okulaba nti abantu baffe twemfasayizinga discipline. Emirimu gyaffe gino egya langi gya buyonjo, era tukubirizza ne tutendeka n'okuyigiriza abantu baffe nti osiiga otya ng'ate okuuma obuyonjo kuggwe ng'omuntu ne w'obeera ogenza okusiiga. Omushomo ogu aba Global Paints borekire okukwatwaho ahabw'emirimo etari mirungi erikukorwa abasiigi b'erangi kandi bashabirwe okukora hatarimu okucupura. Tuliza kubabangula bagire obukugu bamanye the right products to use. Abokuba wakozesa a product in a wrong place ekimanyisa tokuza kutunga omutindo gw'oli kwenda. So tuliza kuba exposinga products zetwine, then n'ekindi we get information from them. Nebenda ki to improving eki. Tugenda kusigala nga tukikola buli mwaka tukikola wakati w'omulundi gumu ku ebiri okujja okulaba nga twongera okubangula n'okujjukiza n'okumanyisa n'okutereeza ensobi ezikolebwa ku bizimbe byaffe omuli amazzi agabadde gettanidde ennyo okwonoona ebizimbe byaffe. Tuganiireho n'abeetabire omu mushomo ogu. Bwanyuma y'emyaka nka 17 tutari kuvuganaho nka Global Paint kugira ngo tuteekateekeho eize tubugane kandi ekitwabasa kufunira izoba kandi tukesimiramu nangwa n'abapainta batahi bitu boona bagezaho kwiza omu bwingi. Turebe association z'ezindi nezihereza sente z'emyoga nigasizo kwekurakuranya akuba niteritu batukwatira bakaterera support bakatugira obuyambi bwatukwatira nka sente ko kuba kugabira company gunda association z'ezindi nita bakagira kabatuhereza tukengera kwekurakuranya nito tugenda omu misho. Amakuru agagasha kwa Ram Edwin.